Салам достор, силер менен карадын аргымак көрсөтүүсү жана ошондой эле мен Майрамбек кызымыз Кал. Биз бүгүн атайын Сокулук районуна ат чабышка келдик. Азыр ичине кирип аттардын чуркаганын көрүп, анан кимиси мыкты болсо, ошол аттардын сайыпкерлеринен силерге интервью алып беребиз. Анда эмесе биринчи ат чабышка күбө бололу. Жүргүлө. Мына ушу көрүп тургандарыңыздай Карара деген 6 жашар байтал. Сапко Салатонун аты Канатбек ажын. Бүгүн 3-чү орунду алдык. Канчадан бери таптап келатасыз? Жастан бери, жаз айынан бери. Ошо колуңузда жаз айынан баштап келди. А мунун ата теги породасы ушул жөнүндө айтып бересизби? Кыргызстанда эле туулган колтума. Азыр буяктан 10 круг чапты да. Сиздер ошол жактан мисалы балдар менен чөчүп жаттыңыз, анан ошентенчи. Анан мунун сырын билесиз да. Кайсы жерден кой берип, кайсы жерден оозун тартып айтып турдуңуз. Чабылып старттан чыгып баштагандан баштап кичине эме кылып отурдук, көзөмөлдөп, контроль жасап айтып отурдук. Буга чейин чабылып эле жүргөн 3-чү, 1-чи утуп жүргөн ат. Энди Кудай буйруса алдыда да байгелер бар. Ошолорго даярданабыз. Азыр 3-чү орунду алдык деп атпайсыздарбы? Байге кут болсун, анан 1-чи орунду алышка эмне жетпей калды деп ойлойсуз? Эмнесинен туура эмес кетти деп ойлойсуз? 1-чи орунга энди кичине аттын өзүнүн эмеси күчү жетти, бирок эмес жетпей калды. Рейс бастап коет. Ошол жетпей калды. Өзүм 10 жылдан ашып кетти сайыпкерчилик менен эмгектенгениме болот. Көбүнчө Казакстанда жүргөм. Казакстанда. Ошол жакта көп байгелерди уткам. Сайыпкерчиликке эмне болуп кызыгып калдыңыз? Сайыпкерчиликке кызыкканда таятам да бар, чоң атам да бар. Таятам Ибраим Кожомкул деген сайыз убагында тренер болгон, мастер тренер. Мен Кабулов Талгат. Мен 14 жаштамын. Мен ат чабып келатканым 2 жыл болду. Мындан бул атка экинчи жолу отуруп атам. Биринчи оомду ойлогом. Алла Таалам 3 кылып койду. Буйрукта. Акыркыга кетип баратканда аттар менен кармашып, анан бу жерден кичине эметпей калды. Эмеси режимаси аз болуп калды. Ошо. Азыр эле чабыштан ушун жөн турбай атабы? Же негизи эле Негизи эле ушундай. Негизи эле. Чабыла элек кезде будан да эмерек болот да. Азырда чарчап калган. Жеребец по кличке Гранит. Гранит? Гранит, да. Происхождение это чисто английская верховая порода. Ему 3 года. Он участвовал 3-й раз. Вот. Он на открытии сезона был 2-м. И на 31-й день независимости Кубок президента Кыргызской республики вообще занял 3-е место. Вот сегодня он 3-й раз скачет. Значит, сначала он неплохо шел. Ну, ребята его знают как лидера. Большие ребята, жокеи, его сзади стукнул, и он повел скачки. Последние 5 круг
он, значит, был лидером, он вел весь скачку. Ну, могло бы сегодня первым выйти, ну, по-видимому, воля Аллаха, так, он вторым попал. Но зато их жокей, вот этого побольше, он стукнул кнутом, его в лицо, да, в лицо попал. Пока жокей начал в этот, и он, значит, ну, вторым попал, да? Ага. А так он первым пришел? Так бы первым бы пришел. А он как к вам попал? Как? Это значит, это свой, значит, доморощенный жеребец. У нас конезавод и чистителей находится в Високотинском районе, в селе имени Качкарбая, Качкарбайском аэропорту. Конезавод и чистителей. А какие у него результаты еще? Ну, в результате его, ну, наверное, у нас есть еще другие лошади. Он, наверное, уже пойдет на заслуженный отдых. Ему всего 3 года. Он, наверное, на следующем году ему будет 4 года. Он еще лучше показатели должен быть. Поэтому он практически свое показал, на что он способен. Он как флегматик, да? Он спокойный. Он спокойный, он не такой как-то, у него характер все спокойный, он очень дружелюбный. Ну, я хочу сказать, тренер звать Тимоха. Тимоха с ним, значит, общий язык нашел. И он, значит, как его обучил, он с ним сам ездит, сам эти полностью. Ну, секреты какие могут быть? У тренера у всех свои секреты. Но не раскрываете, да? Ну, он не может это сказать. Ну, как обычно, самое главное в жизни у коневодца порядок бьет класс. В любом случае, он с ними нашел общий язык, он его бережет, он его понимает, сколько ему нагрузка надо давать, сколько ему, значит, надо рацион включить. Поэтому я считаю, что это у них общее. Сначала было как в виде хобби. В виде интереса того, что... Ну, потом жизнь заставила, что она стала бизнесом. Но это очень дорогое удовольствие, поэтому мы хотим мы, не хотим, должен выращивать, продавать, чтобы хотя бы выжить. В это нелегкое время выжить надо. Вот одно время, конечно, это за границей разных всех этих лошадей собрал, они очень, ну, как вам сказать, не подходят к нашим национальным играм, вот как Аламан. Они по классической скачке. Поэтому сейчас обратно, вот последние 2 года обратно вернулся и начали доморощенных брать. Доморощенных брать, потому что они выдерживают всякие дистанции. Ну, сегодня доказательство, что 24 километра прошел, вот лошадь себя хорошо, прекрасно чувствует. По происхождению, я мети. У меня Чонапа кыргызка, она родом с Айлыка, Карадупе, вот эти горы, вот в Чуйском районе. По 4-м поколению, как мне передался, вот дед наш содержал гулюков, ну, чисто кровных лошадей, не то английские породы, а наших, киргизских пород, который тоже занимался скачкой. На 4-м поколении передался мне. Я более 30 лет занимаюсь лошадей. Ну, сейчас вот внук у меня рядом, он здесь, сын мой занимается. Это получается как семейный. Практически один человек невозможно вырастить, иметь конезавод просто этих.
биринчи ошол сайыпкер болуп баштаганда каяктан баштадыңыз эле? Таластан баштагам өзүм. Таласта төрөлгөм. Таласта бизде ГЗК деген бар, ошол жерден баштап. Кийин шаарга келип, анан шаарда аттайындап калдык. Аттайындап. Сиз Казакстанга да барыптыр? Казакстанда Назарбаевдин кубогун уттум. 5 жолу уттум го, Назарбаевдин кубогун. Казактарга ошо 82 машина утуп бергенбиз. Көбүнчөсүн ошо Казакстанда? Көбүнчө Казакстандан утканбыз да. Андан кийин ошо Асанбек ата жылкы чарбасында иштеп калдык. Ошол күнгө чейин ошо общий тренерский карьера деп коет да. Ошондо утканыбыз ошо 120 машина болду. Как тренерский карьера. Бүгүнкү чапкан атыңыз Хансулуу экен? Хансулуу бул өзү 9 жол чабылды, 1 жол 4-чү, 2 жол 2-чи, калган бар 1-чи орун. Бүгүнкү машинеси мунун 3-чү машинеси да, утуп аткан. 2019 2019-жылы көчмөндө Таласта 1-чи келген. Ошо анан президентский кубок деп коет бизде 31 августта. Ошону да уткан да бул. Аны утуп туруп эле анан Таластан барып көчмөндү утат да. Кел. Болду. Бул сиздин кубокко качан келди эле? Муну өзүм тугузгам. Өзүңүз? Энеси да өзүбүздө, атасы да өзүбүздө мында. Өзүбүздүн энесин Россиядан алып келгенбиз. Энеси 20-га чыгат быйыл. Мунун энеси. Атасы болсо 9-га чыгат. Атасын да өзүбүз Россиядан алып келгенбиз да. Бул өзүбүздүн колубузда, өзүбүздүн жана Асанбек ата жылкы чарбасы бар бизде, конезавод. Ошодо туулган бул өзү. Эч кимге бербейт экенсиз? Жок, берилбейт. Мунун баасы казактар 25 000 доллар бергенде да сатпай койгонбуз. Ошо. Да, алдыда кандай чабыштырга даярдык? Быйыл эми эзалат болду. Быйылкы машинеси 2-чи машинеси да. Мунун эми эзалат келесі жылға чыгарабыз. Быйыл эс алып туруп андан кийин дагы чыгат, келесі жылға чыгат. Дагы кандай күлүктөрүңүз бар? 120 машина алгандан кийин атын чыккан күлүктөрүңүз көп болсо керек. Көп күлүктөрүбүз көп. Ошолор жөнүндө айтып бербейсизби? Жакында эле жана Ошко барып келбедик беле 31 август. Оштон барып мунун сиңдиси утту да, 1 жаштай. Ал да ушундай Мерседес уткан, 600. Көрөм десеңиздер, видеосун деле көрсөтүп берем. Кундуз аныкы аты. Өзгөчө экен да, Хансулуу, Кундуз. Кээ бирлери энесинин атасына мынтип жок туруп коюшат дейт. Андай биз орустарга сатылбайбыз да. Сиз өзүңүз Биз только национальный, биз кыргызча коебуз. Биз эч кандай орусча ат койбойбуз биз. Только кыргызча коем мен. Бул Россиядан алып келген атты дагы кыргызча коебуз биз. Кээ бирлер графиня, анан кийин Аляска бирдеме десе биз андай койбойбуз. Только кыргызча биздики. Кундуз, Хансулуу, Карагат, Кара кыз деген аттарыбыз, ошондой аттар да биздики. Жакшы экен. Ошо кыргызча коебуз. Дагы бул ат жөнүндө айта кетиңизби? Бул аттын ошол эми ушул Казакстанга алып барып бир жакшы бир байгесине чапсакпы дейбиз. Бирок аякта карантин болбой атпайбы Казакстанда да. Азыр мен бир суроо бергим келип атат да, бирок эми балким жооп бербей деле коебуз. Бирок баары берип көрөйүн деп атам да. 2-чи менен 3-чү орунда келип калышпадыбы? Мисалы ошолордун аттарына 1-чи орунду алыш үчүн эмне жетишпей калды деп ойлойсуз? Алардын классы жетишпейт буга. Каны деп коет. Мунун атасын өзүбүз 18 000 долларга алып келген. Энеси деле ошондой баага келген. Мунун каны күчтүү да алардан. Анан биздин дайындык, подготовка. Таптагандан да көп айырма бар. Ошондо мисалы чырдап атышпайбы, кичине туура эмес кылып коюшту деп, ошолор кандай карайсыз? Эми атка отурганда мисалы жакейлер чаап баратканда эмне берет, бири-бири менен сөгүшөт, бири-бири менен чабышып кетет. Биз аякка кийлигише албайбыз да. Ошон үчүн тың бала отургузат да. Чабандес тың болуш керек да. Сиз эле айтып турасызбы, ошентип чаап кое бер деп? Жок. Такыр кийлигишпейсиз? Жок. Биз жээкте эле турабыз да биз. Тигилер мисалы айтып турбайбы? Наушник. Стартка баратканда түшүндүрөбүз, болду, ошо менен кете берет. Бул Хансулуу мисалы канчанчы кругтан кое берип айтасыздар? 10 круг чабылбадыбы? Последний кругка кетти деген кезде баягы ат чабышка чейин бир жерди көрсөтүп коебуз. Финишке 600-700 метр калганда анан кой бер дейбиз да. Айда дейбиз. Айда дегенде анан бул кетет да. Ошон үчүн чабандес да мыкты болуш керек да. Чабандесиңиз бул ат менен мурда отурду элечи? Мурда утуп жүргөн. Былтыр да утуп жүргөн. Демек сырың деп билет да бул. Муну билет чабандес.
3 сайыпкерден интервью алдык. Алардын арасынан, ошо аттардын арасынан мага Хансулу аябай катуу жакты. Себеби бул бүгүн 1-чи орунду ээледи. Анысы эле эмес, өзүңөр көргөндөй, мындай көркү дагы аябай чыгып турган ат экен. Силер менен болгон аргымак көрсөтүүсү жана мен Мыскал. Силер болсо сунуштарыңар болсо Мыскал ММ Instagram баракчасына жазгыла. Анда эмесе көрүшкөнчө.